Keumsning Block Congress Committee haka nyau tarik unok pra araja arpusau haka jengelang general body kebala penlong auditorium hall umsning kala penbenai yaka kerteng uba Rocky e Marwen kumukur tong bani aireng haka election MDC na umsning constituency. Haka ni kesengi layadon lang dauba SW Rembai District Observer ubalong ru senior advisor Kyrwoh District Congress Committee haka jengelang lang uba MG Karshan Lor President RBDCC uba Rocky Kalau Chairman Umsning Town Dorbar lembat daki hajar ngut kinong kersan ke parti Kongres. Kinong kersan barat ba kani ke parti kila shimya karai ban letting ban penjab don buram yo ba Rocky haka election MDC ke ban Shillong Shen. Haba ajen kran haka ni kesengi uba Rocky ulah pensai halor ke kubor ham saya ke boang bala dau job ya ke MDC election na ke parti Kongres unsalet ban penyesok bat ke parti NPP haka bala pensai bakani ke datang ke kubor ke persang ban pentok bria ya Kabola penti kenaru, buat hadian bola job yak election Ïaineh bet haka seng Kongres hadu bandakot ke samoi trekam kumu MDC. Kiwi parti kita berisak dengan kisah balong. Kami toy berkisah di bawah kang sujud urung li NPP. Bisa itu, bagi revolusi bila itu, bagi sawan sisi song di jopi. Kami hamsting ayat. Kita lagi banyak persoalan ini mereka Islam berperang kisah menong lalu pinggirsan berkena uturu ujuhi wale usapet na sing Kongres ngawak panukli yang kita dinong ujuh kumpah alasan kibalai ini banja alasan mau ini manusia kemahannya lalu pinjam ya jim joma kata alasan kesini pimbatai mapi bawa roki lalu jom lesen NPP Pimbatai sang mapi, pimbatai yang orang yang jomara, pimbatai yang jisman orang bang jomara balong nangis sekian, balong nang syakri agak seng Kongres, balong yang ngajak, sang sedang nang pentur yang ketem MDC jomara, MDC jomara seng Kongres, pimenjuang yang kita, menjuang Ngin wengi ni jemput jemput ngin wengi ni tergobi kapan sampai keleng-keleng barang hal baru kini dan job uni uju hal election NPP long M baru kini yang skam hal nombrin ke jomu lembah jini ke jopi ke jini san jadi pada jauh constituency kat ni pidon balik yang kuat balik sini tak lagi ke teman kami makin pidon Hagayin baik juga seng Kongres. Kami pilihan sing dengan, kami kesan dengan, kami piwang mengenai yang jingin ke jompi. Nanam lendet kata ada di jinggulah macam. Nanam lendet, bak nanam lendet lalu. Baru kalau dengan jingin, bak dengan jingin selai malu ni yang kalau kebahagiaan yo pada juga konstitusi berkhatam juga parti Kongres juga. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya